Anyway, kena kesimpulan kita kan rilis, kapag imut ban rilis ngan kasini, kasonga betong johi, ikuan yang banyoso. Let's go and look him out, everybody. Check. Kesaktian sapikir kamu bertak Piwan anjing yang pirang lut ya kacing macam berkat Kirang malaki isno ya pribaro bagi amat Na nemarwe na apmil dia kalan Tapi bagi buat anak Usungo bila kumisha sora Kia o Parugi magilo Ako sa pila subalong kilo Adur Siyang ang solo Nasupredya mga daw doon lamang Pinasomaki Agad karo Isat sila nga api nga plak Yakijing so mga doon kitin nila Ngalatay man ang kya kapor naling ha Agis ko jong tingan pa sa tulong na ito ka Ito na Lebet pembanuman Saat di sana Asngap sini Oke, nafis Mengatang kitana Dalam hamlet Kijin shisha Angkat sini Dengan raya Ayo berapa Walau dan kiting pendian Ilong kapuat ilong Man laki-laki yang tuhana Yang beri dengan jomara Nadi kapulang manika ako Nagkinasyan mula yan ko Ay syumayin Yang siyan bumati Kaspa penting Nan siyam kamla Nujor bati Budaya Rakin nom jalan tit Kumana Naklay Barang Dominoyat Dominoyat Selamat berteng Ngalah harapan Angka kapor ngaling Agis ko jong timan Pausa tulong lo rizongan Rizongan Thank you so much.